Thank you.
feni se ebusia na asante hema na chan ya kwan ebusia otoso mienu ada no ada ya Europe so nananom beso na da na ye chan edi akwasida edi kan wa bra obedi akonya no nti ada ne de na enye ize ya wada no ye nyina de baba somwo ekwan a efa so ye be ma na kwa ba ma ne tiri nkwa se nananom atimi yi no we asante akonya no enye me na me dia enye me de bi ye na ye pre ho na ye tanwe dabi nananom baba so ye wradaye na ye wra enso ayi a kire se nananom asomadaye na omu se ode hia mabonsu ne mfa ni ade ampa de hia mabonsu so ye de hyekan a wodi bie ye yie ene ye bo ni din kama fefefe enye se me na meba me ye abaya ena sei ente sa ena asante akonya nso nyesa abaya ntimi ni yesi se wotimi hwa na afia kobi emu ne nananom bi mu ebetena akonya ne so wo makoma nwotwe enti nyesa bia wo yoba na betena so yesi wo yaka toto yetiri nananom se ente sa obe abaya di bie yeye enti eto nko ade a obedi enti emfa nhye wotimi se nana panyini bi de odi bie nyeye da bie ente sa ena emfa nhye wotimi se abaya nso di bie nyeye emfa nhye wotimi se na emom se na de nananom baba so ye wradaye no ono ene sefata se wo ye dey odi akonya no meni asantini pa mitimu won kwasem so she de ko ma de ya fanchi Ibrahima ene di ma me se bia una akoto ye efri na ahima ho na ahima owo ahene won fanchi Ibrahima se me fa akonya iso ada na se bebre bia na so ye umobi tu meso me de agosi asanto akrobia you state campus many ohene twe for you state campus so unya mistake e ka ba himfie ho no me say eti enne ya akwaside ni yese ni ye bechia oni age so ba menhia fikese me ba cha me ni age pa ene your first time ana mpacho there be enye me first time but enne ni gie ni wom enam entuma yi nti entuma ni so de obo eboja keja eta frija ewija no kwepa entuma yi nti asa ama enne ba ye na ye shonko kra mo shede na mututu ntuma na ahini manike enye izo mo sa hakra ai no kwase enne de ahokeka wom pa entuma ni nti uwie sku akodi him masha wonko amen ene say ebetima fa form akọ atwemani pa de hye na mgina na say uko school nun pese wasante beyira David eyira be hawo be hamba na kwa yedi ade na wasua free school mu ho odo ho godom asante cool masua ne ma bebi asante akade sesi fantoma ye duane die bibia ye nkasa asemu a unu sesi pa ne ka no but me ko boy asante ana asunu me hu se ye nkanesa ye kanesi ebi ni de aboni pofri mu question bebre aboni pofri mu ebi ti se obi wa se me no mese wa no ya bi enya wo se wa wo se ba that the mean wo se ba wo se beto ye oba enti wo se ba enya wo se wa na me mese wa ko de bi nya mese wa me ko mese ba ho mese be oba ne ya yiro dije mi medical sia o wow ugusunsu sia me gusu pa mi sia na kese pa na wo de ase one frag entoma bi ai me fra na akoye bibi mi timi nka na ha nti a me mfra ntoma na ha ye se I phantom from the obo kete mi djemu pa nti ene mu de bi ba na ne de ye ntimi amfa bi amma be me gidi se da wo fo ye be sa ba bi ene wo se e ba campus wo be hwe mu ya mumra ye kwan da ho se ya wada mo tena se esua asante amamre ne amane nti ya wada ye mra mumra ye bo anwumre fa ye ba yen ka se ye hwehwe ho am o de ye wo so pe asu o ka so bo ka so pe asu a obi a be kire obi ye wo ye ma we da masi bebre mo pia mo pe radio fam kwa asu amen ye muntie radio en na